tetapi itu hazana niraja rajana para raja subhana padu mutan bagi jana apa gunung janabi ujung raja nami ida tua munu kutub itu pidarajatna atum raja nami muda mambeke ima alus niamat terajai ima ujen bagas kodang namaratu abina ngamut terudang mudaan duko ngolos ni cuci abolo danut madung rapot di jakit jana madung di tarimu badan Roma lidung niamat tai sojong jongau niat di utago dan mana tafon niat tubi joruk oling ajo di elpas kon madaon tua mata rokaya tu unggang bosar tu bayo lagodang di luat di binang uteru udangon tu doi tada raja nabi si jago pitu korbanan jahe somali pitu korbanan julung ima uci boto nama salam ubah si boto kata pamandaran ima onda si boto pas tak pago di paradaton atau raja nami kita majolo luane ima el pasan yang tahun sumambut cumanya luangi ima lidungi suci abonodan atau muda gala dia tolong aji pe comar dai siram sapala ni namanolong ulang bejolo dilang lakiraira tutu doi raja nami para gajah eko dan namarula mau tusibuan leng raja nabi dona bagas pengalaman posisi denggaromam posina malo museniat para duun ima uji baca surat tumbang kemuning ima di pastak pago di para datun di luar longgong di binanga uteru dangon atau kita majolo luani lepasan niatawon cuma nyadwangi imadi dungi suci abololan rodi anak buruna mujani pisang ramutna imadi loloan bolak parsidat paradatanon putih manelani Mabiaraw saya gumikton kebetulan siat perang penting ginaw nga daw bigay sorana maro yan dun ang giruak ko diba na kada sorawan ka asli nama juga odangnya dari Mokasi itu maradu udah sungguhnya sina anggi siat perang matinggi sama siat berdolok apalagi siat perang garubun banyak kini orang milih ambek kepada awamu wow udah bayo nogoda lambok pulung ni eme na lambok rupa ni marlayan luyun betul lambok lu surang muyu binege lekon marubani dalam markalalungun udah mudah ke abang tusidipuan palaluha mo niat tusi hebeng menatap mamutupaya goti udah pangiduan dihaduan molumar hebet kamulang niat kamu lupa sa kolas kopi ot karak-karak marsuy na pang humangajak mo ni penagay nama mo dito ba binasambok tulo daw bang terima kasih bang mudah pantun raku ira ima mudah-mudahan markasiat kita sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satta bidoh hormat sudah maradukum sisolkot apalagi bersandungan raja baik raja di luaton
songoni raja luat terbing balok lek nama manjang doha ton di pasurungan rupani di balo bitu mata raja raja panasunan bulung namang gom luat binangot terudangon jelas doh takas mudah anak kinertinya dia memarasu siya boruna nadung dapat on ditutuin atau banget tina si bos dulu kon nomor pahon raja pamusuk madung dapat on dia lusi mudah membegisin halusnya mata rajai sangat benar tobang di hutawon sungguhnya mata raja Bonapulu par hutawon apalagi rupanya isya terubing balok sianek nabara sungguhnya isya si mangambat terlalu dia mata raja panasunan bulung madung daputon menjagit sangat menarimo maduk suangot sopar habang ni hatutuho di rupanya rapsumit yang orang tuturu sangat pesongan aiki rodang-rodang na mga lului rura pardonguan nagedong ubah do timbar niyon be maduk suangot songon namang itidigin yang galu sa arah rupanya sa tujuan at tuksir karan ni di ujung ni hata ni amate na kinraja panasunan bulung lek ditengget marupani karyata na marisi bulung-bulung ubanot tupijar koling rodo rupani paretanya mate raja panasunan bulung so dibaca naman jadi isi surat tumbaka huli atong muda isi surat tumbaka hulingon jelas dohot takas nara na tersuraton tetapi na tersirat lek jauh ni sitarolo madala kopsul kot nami raja kuraja nami na di ordang di udan-udan ada nyok perut amana perjolo sampai sunar rupanya tapau manuman tentu muluban na pertama sekali let di pangido rupanya itu raja di dua tahun songoni na balok soling laka rupanya itu bakasan bakas na martua molodung lalu itu bakasan bakas tentu disurduan jelot murangir tubur na diuli songoni bayo pangoli ulak tarsonggot tarburakan ibana harana dagat pakiot kono marupanya tibana omno pakaian ini upuk tanarung di malu sunduti atong molo tu pakaian buruna diuli lek tuturi hamurupani nato daripada soling dapat non dipakai na pertama sekali tuturi masuk kono baju na ginjang nama recok tapak kuda anso turkis sekali hari itu ginjang ulang nianan bagi mahua kemudian dimasuk kono tukul di tangan sang gedi ujung jari di paluhut masudia maradukak tangan anso hita palalu ahado kira-kira dong kita hatai kemudian dimasuk kumot keris katang Makassar bulan nasolot jabit buru mangido kita Tuhan mudah-mudahan kita selamat pesa panjang ngolu na terakhir dimasuk kumot solop tinggi lengkap dohot kacamatana anso marsi gumgoman tundini halay dengan musenian rohana duk salosen non dipakai tubur na diuli pakaian ni opuk terlalu dimulai sendiri tentu masuk mahita tubuh pakaian ni bayo pangoli nah pertama sekali dimasukkan mon angkasa di hanak aljolo rupa-rupa ni hapulita senari sadaut membuktan sadaut saya madud langit maduk suangot songon burung dua sejoli songon nagit terbang rupa ni langit lalu dimasukkan buat si patru hidrut sapingna lengkap musai hot baju godangna muda topet dimasukna sangat politik kina dioban mo to yawan tulaman bolak di baju dalam tungang bosar lengkap musai hot donganna molo duman non dapaton dipakai tubur na diuli songo di bayo pangoli pakaian ni upuk na darung simal kondisi obat kamu tulaman bolak kemudian subaru marpabuah hamutu mata raja bahwasana muda boru na diuli semua di bayo pangoli madung dapat tunjuk jalan tunggang bosa jelas dohot takas molo dapat dari mata raja ini nah kira sakit jangkalnya di bukumon galangkang jana di palut tunggu dua kemudian dia mon uning-uningan nyupuk tanung jumal sunduti salo sesene rupani muda pangiduan nertina humarun suhut sia bolonan jelas dohot takas rupanya dos marsusang bulak kamusian alaman ni morani muyuan dipotang ni ari adong rupani tona di simar tona mudah hatan ni tobak sen hutan ni moramunuan
na mga lehet kon abit silambat buruk muda majul abit silambat buruk kon nageto la rupanya dirpas mo pari apun dirpas mo tulawan bolak muda or pinakin marung jayo pangiduan muyu Tuhan mo maral suci bolonan muda or pinan nagedok sakut jangkal nyon kita pakai marupan yon dibungin nyarion sabalik siya ni jelas dohot lakas muda majul landasan ini atas sampai baga-baga rupan ini dokot pamulungi di pasat kamuatnya turamat tarajai nasi sekaligus di bawah bakot kamu muda operasi siya bolonan anggo mangaligyon non amat tarajai na kaya iba na benda nagit maramahat ko berbeda mu yuraji yang bergindari yon parmaraan di ya ilik kamu lupa jauh-jauh muda otpe at jokot inaik bicar mata ni hari pasiap kamu sada tempat sangat besar bagas suruh buat kamu tomat tarajai asal ini aku dah cokot mereka dapat pokati kemudian sini naman jadi pangiduan yang tidak umarus sebelum anak kinani jelas do takas alai raja kuraja nami muda majolo buru ni moran nami nabi ada mak pangiduan pare markakin bung dia moran namian tetapi dong lalu disebut dulu kolek mangidu kami rupani isulang dapaton dio baron maridi sahab marpangir nama naik tu ginjang rupani nama mangidu sudah dibangun tapian raya bangunan muda orkacur itu orang nyari suruh kamu madul-dul dari nggak sebuah marsok-tok asal yang dapaton ditik-tik so bisa rupani dibangun jadi cepat-cepat panggilan on maguan tapian raya bangunan atong jelas do takas nak kini naman jadi pangiduan ni abang inakin siya nek nabara alay raja pura janami at cukup di akhir ni hari jod tahun lek mangidul rupa na kami muda landasan ni nihatat sa baga-baga suling dapat jual niya di upaw tubuh na jual sungun ibayo pangoli muludung maradung mula kat cukup raja nami buat dapat masing-masing minggu di rumah ini menjadi pengajuan oh pencok nasional kamu mo napala takut dito atok sekarang ni jelas do takas muda pangiduan ni anak puru sucia bolonan ale raja pura nami muda tulang napusan namion sangat itunggalin namion dung doroon siyan laut na ponjuk na wala sanggup lutrani na majupon goron yon tetapi diborngin niya riyon leng mangidu kami so leng dibayin di rupa ni igorar ni tunggalin namion sangat tulang napusan namion ara na mo lahi jupon gorar danak non kulkas dohay pugaw-pugaw sa pahil kailan leng buti rupa ni pangiduan munu muda ot petso naik bicar mada niari molodung rupa ni dibalut maradu raja disimat cokot kita hatai ali raja pura janami muda naman jadi di sini surat tumbagoling irai mana dapat kami sampai hon akke biade hemuluhai bejur anak pun naman jadi bayu-bayu lut jangan terudangon olat na mga ligi doot membaca do tutu molodong na sini sangat pinasala jelas raja pura jadi doon ng boto sekali na yalay raja pura janami lek jong-jong do kami di pijar kuling na jong-jong dikirimuyo muda isi di surat tumbagolingon leng marsuk sang mulak kutuan di badan munu Butima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.